Srpsko-američka medicinska asocijacija sama uložila je u Ivanjički dom zdravlja $315.000. Kompletno je renovirana služba hitne pomoći i stacionar od poda do plafona, a najavljeni su i neophodni medicinski uređaji. Rekonstruisani su zidovi, vrata, elektro i vodovodne instalacije. U novom ruhu je i stacionar, a 37 bolesničkih postelja je sa novom pratećom opremom. Za samo 60 dana čitav prostor u zgradi hitne pomoći u potpunosti je sređen. Od grubih građevinskih radova preko finih radova koji su doveli da ovo sve izgleda ovako savršeno i na kraju sva medicinska oprema koju su uneli u stacionar, ali i hitnu službu je u mnogome poboljšala naš rad i zbrinjavanje pacijenata koji gravitiraju ka hitnoj službi i stacionaru. Stigla je i nova neophodna medicinska oprema. Uz aspiratore, aparate za merenje pritiska i za pregledanje ušiju, tu su i veoma važni uređaji. To su defibrilatori koji nam prosto pomažu nekim vitalnim indikacijama koji, da kažem, pacijenta vraćaju u život u određenim situacijama kada za to postoji razlog. To su nam EKG aparati koji nam pomažu u svakodnevnoj dijagnostici. Prosto nema pacijenta koji faktički ne uđe u našu ustanovu, a da mu nije potreban EKG. Srpsko-američka medicinska asocijacija okuplja oko 1500 donatora, a poslednjih 13 godina pomažu ustanovama širom Srbije. Primarna zaštita je jako bitna i, nažalost, u Srbiji je gde fali je još veliki zaostatak i zato smo se mi rešili da tu možemo da pomognemo najviše, da tu naš doprinos može da se najbolje osjeća i da da neki rezultat. Vredna donacija iz Amerike u Ivanjicu je stigla u pravi čas jer su stacionar i hitna služba posljednji put renovirani pre više od 4 decenije. Za skroman ivanjički budžet donacija preko $300.000 je stvarno preveliki iznos. Prvenstveno za pacijente koji će da dolaze da prime potrebnu terapiju, da im se uradi potrebna nega, da leže u našem domu zdravlja, također i za sve doktore i sestre koji rade ovdje. Bolji uslovi u ovom delu Ivanjičkog doma zdravlja od izuzetnog su značaja jer godišnje samo kroz hitnu pomoć prođe od 15 do 20.000 ljudi.